Mwakoze cyane Eric Ndagijimana kuri byinshi byabereye ejo kuri Stade National Amahoro i Remera. Samir, imbere yuko tuza gushyika mu kibuga nyamuneka nyemerera nshimire inzego zose bireba kuri mobilisation bakoze. Hari ikintu maze kubona biramutse bigumye gutya ekipe y'igihugu yakinnye inzego zose zigahaguruka ku ikipe y'igihugu gusa niyo ndimo kuvuga kuko abari igihugu ntibabirekere Ferwafa na ministeri na Minero hikazamo n'izindi nzego akomenye ejo yari yajemo nyine umuturage ku isonga ze urumva cyane iyo projet ni yagari ya Minisport urumva bagahaguruka nyine ku ikipe y'igihugu nayibonye muri za Uganda. Samir warabizi Uganda bo ni ikindi ubundi Uganda na Zambia bo bafite umwihariko nka Zambia niyo yaba ari abagore cyangwa abana bari gukina ipfa kuba yitwa ekipe y'igihugu bo bafitanye amateka urumva muri 1993 ipe yabo yakoze impanuka y'indege yari generation nziza cyane. Kenneth Kaunda wahoze ari perezida wa Zambia yari yubatse yagiye muri Jeux Olympiques zabereye Seoul 8 batsinda Abataliyani 4-0 niho batangiriye kuyikunda. Iyo ekipe yarakomeje yaburaga gatonga ibone qualification. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 077944171225 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Abedi yaramuhaye nawe awushyira mu rushundura imbere z'aba Amavubi biracyakomeye igice cya mbere cyarangiye Amavubi atsinze Grenada ibitego 2-0. Amavubi yakomeje gukina neza mu gice cya kabiri ishaka igitego cya gatatu akinira cyane mu rubuga rw'amahina rwa Grenada ku minota 57. Umutoza Stephen Constantine yakoze impinduka. Hakimu Sahabo n'Uwineza René basimbura Kwizera George na Biramahire Abedi Christophe ku minota 68. Kapiteni Djihad Bizimana yatsinze igitego cya gatatu ku ishoti rikomeye yatereye inyuma y'urubuga rw'amahina nyuma yo kureba ko umunyezamu wa Grenada yarahagaze nabi. Amavubi arizamukiro golo from Majengo Rubavu to Kigali Tidra. Grenada yagowe no kwibona muri uyu mukino dore ko yagorwaga no kugera mu rubuga rw'amahina rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku minota 81. Hakimu Sahabo yatsinze igitego cya kane cy'Amavubi ku mpira yatereye mu rubuga rw'amahina ujya mu izamu. Cyagezemo umusifuzi yazamuye Sahaba Amavubi. Nta kindi gitego cyabonetse muri uyu mukino kugeza iminota 90 yuzuye maze Amavubi atsinda Grenada ibitego 4-0. Isanga Estonia ku mukino wa nyuma yasezeremo Kenya kuri penalty 4-3 nyuma yo kunganya igitego 1-1 minota 90 isanzwe y'umukino. Amavubi yaherukaga kwinjiza ibitego 4 mu mukino uwo ari wo wose ubwanyagiraga igihugu cya Repubulika ya Central Africa ibitego 5-0. Umukino wa gicuti wabaye muri 2024. Nyuma y'uyu mukino abakunzi b'Amavubi ibyo bari biteze nabyo babibonye. Rwanda ruca abantu Rwanda ni Barisa bro yigende Kwizera Georgia wamubonye Hakimu Sahabo wamubonye asa Djihad wamubonye basi
bro ari Amavubi aragenda bro umuntu wari wanze kubahamagara Eric Nshimiyimana uzabwe beef afitanye n'akazizane muri football ageze igera nyuma hanze ya football zani beef afitanye nagari ibindi ni beef afitanye uwo bita ubonye ibintu yakoze ubonye amashoti yafashe kwizo zirana muzamu wa mbere mu Rwanda nanga ubutumwa iyi stade bazashyira amaprojegiteri hano hanze kugira abantu batazabona umwanya batazasubiraho batarebye match kuko ubonye ukuntu byagenze stade yuzuye bro stade yuzuye none baze kuri finale stade izuzura n'abantu baburaho bajya mbwira Ferwafa na ministeri bazategure projegiteri hano hanze abantu batazabasha uko binjira kubona uko binjira bazawurebere hanze. Joy Lance Michaels watsinze igitego mu mukino wa mbere mu ikipe y'u Rwanda Amavubi ngo ntabwo yari yumva yuko ari mu Rwanda ngaraza kubimenya kuri wa gatandatu. Uyu mukino wari ubusazi mbega abafana mbega stade ndumva ntari hano ubwo natsindaga igitego wagira ngo ndimo ndota ubu ntacyo navuga mfite amarangamutima menshi ngiye kuryama ejo nibwo nzabimenya. Umukino wa nyuma muri imikino ya FIFA Series uzaba kuwa mbere uzabaniriza n'umwanya wa gatatu uzahuza Grenada na Kenya. Imikino yose izabera muri Stade Amahoro.